Ki nong yelam bah khmat jong ka Voice of the People Party VPP hapo ka jelam jong President Barang ba Arden Mila Baseomoy menta ka si ka arpu pratrik we yong araja arpulai kila hiar semau korwat constituency Southwest Kasil District na ka benta ban prung khot apo ka party ha ka bada kis pangut ki samla kan thai bat senrang ki rangba bat ki longkme kilawan syakmat ban penyaso bat kan ka party Nakaliang jong ba Arden lapun pau pai ba hadu menta menne ka VPP kampat kular tiket MDC yanu inuru napo ka mau kerawat konsensi hak bai day berkelection MDC arja rapusau habakren hak jelang uba Arden ulong ba kipai ba kamtam ki beduk bosuk bat kirit kiria kilas dang ban pai khmat sa VPP namar ba ka parti kamla syu ban penyeng kertong habaro ki konsensi hak ni election MLA arja rapulai kumta ka thong jong VPP menta ka kenti ka long ka de ban penyeng kertong na baro ki konsensi hak election MDC arja rapusau bat ban yo sencaru hapo ka KHDC bat JHDC bat ru ban job ya election sa yeng dorbar thawai ka ri India ne Lok Sabha na ka banta ban kan ni ki jinge jong ka ben rio hapo parliament ki ba hadu menta mene ompat dan bakran hapo parliament nanti semua rengkat lagi di gendong yang jaga parti ban penkrai jaga ni ke parti hamil ko makra ban penjob yo MDC nangi nyen penjob yo NP nangi ban orang ipi katakan ni ke sul katakan ni ke juba ko pai bang mai ye gini kiseng ki bersyukur yo pai bang upai bang hari ujit yo MLA nangi constituency naga seng UDP upai bang hari ujit yo MLA nama kontrol naga seng PDF upai ba ujit magani yung MLA jongka mauthashan nagaseng HSPDP hato upai ba ulo ai jimbit ki bikin trelang ba NPP ngidi ki pai ba ngidi tangi nong chet kile ki ka maman ne ngi don ba bor ono kram ka jimbit jingi wan thai shu sen ngi pri ngi nyagada la ngi nong ki pai ba ki basta ngajit di om ba piletrei ba NPP ngam snobha Walau ngapungat pasang drong bos sudah ngam semua. Dah sih kerang kan orang sendiri wat idol ngapungat pasang drong bos ngam semua. Lalu pada ulang kumtang lagi. Unai ke jawab limba ke MDC bat ke MP election. Limba ke MDC ke MP election kan ke khobor ke jinx ne. Begini kiseng penbit pada. Kiseng ke election kin put no. Kin kuno kan yang resong betang ni keseng keban syakri ya kan jaga balada ni keseng hadir mut ka bakaru dan kamban bread mlap nong bangan sikit mala akan keseng bakaru nam sunang isu ka thong ji kolong bangi nei ban sinshar hapo KHDC bat JHDC hakan election MDC ka thong ji kolong bangi nei ban job ik MP election bangin pa ayu briu ban kren ni ga juga jaga briu hapo parliament pat don ru matau ban kren ya kecingnya juga jadi. Bat hadirin bagi job. Iklan om balik pada ujian ini tangsau. Ini lagi bagi samut. Iklan kena ye pada. Ni burung ya kerai bagi pada. Ni pedang. Ya ibu boleh ujian ini samut. Iklan kentok ya kecing bit dengan start jo pada nyong. Ya ibu pada boleh ujian ini samut. Ni le ya ke kamram pada ini beli. Boleh say the Voice of the People Party. Saya ini samut mengenai saat apa assembly. Nilai saat apa assembly. Mereka ni ke sorkar ke persyang lagi bubun kilat dengan tiban kanglat ini ban kenyap ban aipor ini bagi keren sinun ki mat ki beri nanti ke jendri. Yang ayat pemalat ini syasrok ini. Mendangi sedang beriki. Insyim wadi ke bentar banyalam ke jendri baniki persyak ke sorkar. Tidak nomor kata orang ingat bagi dia kini ki bagi pak ki sedang man pai khmat syaga Voice of the People Party upai pa urit uria ulup ulak ukup kunup ukup trap ngim khani ki hespa oi gitu ki pementoi naga kam naki badan ha bor ngim kren si kinum sotra ngi kren yu upai pa ubasai plang bukan pa ubasai pen diki po snem ubakat sama pai mundarla doleti ngi smotrat bani tulun berkita omban penerus pak yano dari nama kata kadau ubakum atau pada upai kemat the Voice of the People. Ke vision ke jadi kata ke vision statement ke jadi penerapan pak ya kata ke jadi jenai ke jadi kolong to revive, to restore and to transform ini hal. Ban penempat, ban penerapan ya kene ke jela ke ini ban penkelado, balik nyemang, ban penempat, lalu piong ban penpaipat
yang ni geri biji syakatu giri syakatu por ke kaknai spa sau putam hagabo Vallabhai Patel Home Minister Beningkong jogari India hapo klen hapo Hyderabad hapo Lady Hyderabad hantai mafarong how kala lengkot wang gumno yours is a land for gods to live in kari ke jo phi kari baki play in show menda kari ni ke demo kata kari na kata kala ikwa kum ka seng banon rapi yang kata burung ban penyembiang yang kata dur ke dam ke jing tanat jogari ke jing ngila bo ya kita ki mat jikular apa ngile election ban ngila seng nongrim ya ka parti habal arli ki nongrim di baskan ka nongrim ko banikong ka deban penyo e ka sinshar ka khalar ka bukhoy ka thma prasha e ka bamsa nginyeng prasha e ka bamsa nginyeng prasha e ka bamdo nginyeng prasha ya ka jing peni bor kata kare ka bangi ngila seng nongrim ya ka parti ka ba apa ka nongrim kolong ban jana ya ka jak ka Banedai ka hoklong try gujing pan pin scam ka hoklong try la karong ka kendo ka syap ya marbo kendo pada gani garihi baro koi namar ka tarang idon kam ban sei na preka party idon kam ban groom idon kam ban train idon kam ban yalam jadi samla ya kata I hani kendo ngalam bangin pe ubang ibet ubang ikit ne korle ubang ibet ban sei nam tak MDC ubang ibet ban sei nam tak MLA ubang ibet ban sei nam tak MP Niam ya kan ka parti om kumbangi suku atau macam nasional angi dadan sisa ka jingtrang kum ka tim bagian ai ka jisakri ka bacana bat ka bamantoy yo pa kani ka por ini bangin yete ya ka ri pagajan pri kana mata ni priang subha ya ka jingwan ka jupi bat in jinda kamendo aba phirung sa parti dal or kam prakhat ka babek ka basur ka bamdan gunu ka jing prakhat banga ngan yo kabu lingba kani ka jingkhan jo ka parti Namar ngikwa bagani ka party kanang khan kanang de Uba Arden ulakan tho ba ompat dan menu bala banra ya ka burom jo ka jai benriu kumbara ka VPP ha kani ka kanti ka bamenta bat pensngo ba yo khasi mensua om khamtem bat ki National Party ki juong ba ki sengrulum ki kot tangha khana para om dan ba ithu shu Henry ka VPP mentala itu adu South India bat ri India bro kawai namar ka jingslur bat ka jingskam nongrem ka VPP banong wat kran da ka hindi nyimsu thu persya markmat yulat ka jela Hakani ka si layo jingran ru no meli ka not chlong ba Adelbat nongrum ka Voice of the People Party meta adang ka no banai hadin jong bangil jong MLA ngelara ya ka buram jong ka jam la judon mano ubala abra ya ka buram jong ka jam kumba ka VPP kara agani ka kanti ka bang tampadan ndai mga kren ko yo khasi men sham ju khamte kini ki National Party ke fikra ni kini ki seng lu tang ko kana para kana kut ndon nei thushu ndai mentai ka Voice of the People Party la tip shadu sho South India la tip kari India bono kowe bare kitip nomar ka VPP nomar ka jing shur baga jing scam nongem jo VPP ka lai jang ramba hakmar governor no wat kran da hindi game so tho baga ta ka jing le ka ra ka puram jo ka chat Empat jidan manu benur. Empat jidan manu benur. Ki South India ki persya ek ketin Hindi. Kini ki North East ki persya lekrong markmat. Yaulat jogo jelam empat jidan benur. Ki nongshong shlong jom ka mau perwat constituency. Aga jingaran ka bangir yo an pelong aga ni ying dor barsno. Dagawi ke sur, dagawi ke jimut ilarai ban pinyeso edeni ba ka Voice of the People Party. Badru ban pendam aga jipnia jogo party. Ban Kongo ya gajing peniak juga parti. Bak gajing depat, bak gajing nagan bak itu kibadan gajing temu. Kibak kuat menyokot di election MDC. Kiban sampang tiket nangi. Yang peniak ngebi halor kawai ke kendor. Mau bangin dan gajing kut bak parti. Kenapa upai bahami usai bak parti keempat kular ya dulu. Yodan dua em, parden lak kular te em. Hamni pilih nyimpat kular tiket ya dulu. Telah dengi ay. Anun dan menung nong MP, yang agak thok, genius kendon ke kendon yang kita kum kita, kita rum dapat pergi kita kuat kepada politik election. Kini soal kata ke kendon hangi, kenapa upaya bawang tim, bagi parti ke klaim le, silang ye dulu, ke parti klaim le pe dulu. Kuberai semua nanti ni ke jimencur ke sini.